Sad će drugi da šutira. Ja ću da treći da šutiram. Na kraju kamerman zadnji šutira i Zato što sam izgubio, zaboravili smo da kažemo na početku snimka, moram da radim 10 sklekova. A drugi koji je izgubio, on je mora da ide na trening. Ajde, Miloše! Joše! Možda doći stani ovdje da ga snimaš. To muta.